TUNI Kuki News vejo se na bon chawin lem na hi win TUNI i topic deu a hi le Manipur gam sunga army ni kithana chungchang ho lem na in boloitin Manipur government in tu a hi laknga pi di ati ti ho chang hi mo a hi in chi chungchang hin se hoitin chole Assam Rifle ho ambush akibol na chunga Kuki mi pi ho lungkim lo ti hi TUNI ha I holim nawa I topic deu hintin TUNI 20 September 2025 a hita in zan hi dei lo ta a thil so je a Kuki nam pin jong demna na sata akibolin thu so za chom jong akibolin chule candle light ho jong akiboli ti ho jong hi mo a hi in tu le tu a MEITEI le Kuki ki boina a boundary nga a tisu gamgi nga a pang CRPF a hi in Assam Rifle a hi in ama ho si panla na zala Kuki Chate damle bitna I theu a hi in AHIN la MEITEI lungel phatlo je in zan hi chun na sata ambush anabo lovin agari ho jong anakap sit pi win hita chu minin thina anato en minga in minga anakitong khai ti ho jong hi mo hin MEITEI in na sata ngo na ei bola Kuki Chate thimo achan go na wangwin I ambush na wa jong hi MEITEI khat jong azawi ti ho jong hi moin ama hon Assam Rifle ho hi Kuki thing noi ho ta pangkhom ham ti mala a chu ama ho mi anazawa ama jong chu anakap kha wa hi in hi chiwa hi MEITEI ho hin azo anala sei got wangwin a phat chenga hi thil tampi hi ang ke phong do jinge ti jong hi in sei wa hi tan jan TUNI video jingka langa in sim na wa jong chu kana sei ta in hichi hi MEITEI arambai tengol MEITEI militants commander pa amat jewa MEITEI ho anaki phinova hichiwa arambai tengol hidinga gin mohon ambush abol hi ti pa zo hi kanami te hon he thim dewa hin tu le tu a hi MEITEI kama Kuki cha ko I ma cha chi nom jong ki umlo chi ding jong ki go lo hi ti pa hi lung thimo wa I koiwa MEITEI ten ei pe koi go no jong le thil adi pa hi idin piu angai ti hi thumakai tu banga iga seu a hi in I topic ngwa iga lut masangovin member tha ho lim na ga nei huitin zan hi a chu member nga inalimовin member nga ho chu amin ho simhla na hin nei win chule hi chi member a zaw ho chu Kuki channel family WhatsApp group ma jong zaw thei a hi ti ho jong in a sei ta win an linga ke koin hi chi chu subscriber zo sen kemulo a hi in membership hin kila ho bo chun hi chi link chu amu thei hi chi post ke bol ho chu amu thei wa hi in hi chi linga ko na chu Kuki channel family WhatsApp group jong chu I join thei wa hi milham ho zo se ki join sa lo chule mi hoita ki check nga MEITEI a hi ti ho hi ki jaw sa lo nam dang zat dang ho mong hi ki jaw sa lo hi ti hi hoita I het no wa chule hi chi Kuki channel family group ma thil ki post ho hi ki post son thei lo hi ti jong hi avela kahin het sa hin tin TUNI a hi member tha ho hi ga velo hen akhat na dinga pau thang guite ama hi silver ahong kila in ama jong hi member tha hi in aman jong member tha ahong kila na chunga ki pa thu iga sevin ani na a chu a hi le ST haukip ama hin gold ahin kila in gold ti chu silver sanga lien zap a hi in ama jong hi member tha a hi in ama chunga jong ki pa thu isai kit win abana hi som singson akiti in aman jong silver ahin kila in ama chunga jong ki pa thu isai kit win hi abana hi ali na dinga hi a hi le mangcha SC changsan akiti in aman jong silver ahin kila in ama chunga jong ki pa thu isai kit win hi anga na a hi le zone haukip a hi in ama jong silver a hi in ama chunga jong ki pa thu isai bin hi abana chu ti len
pau kiti ahin tilian pau kiti ahin ama jong silver akila in ama chunga jong ki pa thu isei kin ve nahi achaina dinga agup na a hi le asagina katina asagina ahi helun baite ahi in aman jong silver ahin kila in achunga ki pa thu isei ve nahi tuni a member tha hong zo se na chungchi vin ka ki pa in achule liam na jong ka hin bole ti chu ama sapena I topic ngova ilut masangova neucha hin sei theu hin tin I topic ngova ga lut lew han tuni a chu gampam thu neucha ga sei hitin Saudi Arabian le Pakistan in hita chu defense pact sign a bolovin ti himu in ahila Pakistan le Saudi Arabian in defense pact assign hi ipiham iti ahile nuclear chungchang heta chu nuclear Saudi Arabian hi nuclear country hi nailo ahi in Pakistan hi nuclear country ahi in ahin la vanoi le se nen akichat pen chu Pakistan ahin aji chu Pakistan hin thing noi ho hi I chanham khana ki tho pi chu aki tho pi ja chu Pakistan hin I tiam khatna nuclear weapon ho hi nuclear missile ho hi thing noi ho ko ma hin zo do hen lang le thing noi ho hin rule nei lo ai za chu anop nop na hin jang hen lang hele gam dang ho dinga gen thei ha satna ahung hi khadem ti hi vanoin akichat pen ahin la tu ni ahi ama hin Saudi Arabian ho to hin Saudi ho to hin defense pact sign an a bolovin Saudi a jong hi nuclear system ho hi sim do na dinga hi to gon ananevin defense pact ho jong sign an a bol tawi ti hi mo hi ipiji nam tile Saudi ho jong hi India to jong bol thei hi ahin la rule hi ivet na hi la chun Pakistan banga hi ehon idei ki bolo ahi in vanoi le se nen adei dan ahi la vaile mi pi safety ki ve ahi in ahin la Pakistan hi agam sung khochen vengchen hi ha sa ahi in sumle pa ya jong muntina hi lon ala wa khosa ahi je wa chu hi chitobang pek ho hi asumu theina dinga hi hoi lai muna hi chi nuclear weapon ho hi zo jong le kho salo sumu na ding a hi pole kho salo ta in apangi ti jong hi ni chwa hi mu thei a hi ti chu gamdang chungchang niau cha iga highlight no le het de wa poimo khat a hi za chu nga se hoi in nung le ma le Saudi ho jong nuclear country a hong zau tai ati a hi le koin defense pact anabola koi koma anaki cho ham ti chu I het theine diwa tu ni in phondo wa hi in tu hin e topic over ga lut kit lawhan Manipur gam sunga Assam Rifle ambush anaki bola mini anaki tha je in Manipur gam sunga MEITEI honjong kiphin na anei win darna ho tauvi ti ho jong hi mu ahin hi chi jong hi darna atau je wa hi chi to bang hi anaso ahin e thei di wa chu 19 September ni ho a chu Assam Rifle ho hin hi chi Nambol area dunga Bisnupur district sunga Rambai Tengol unit sunga commander pa hi anamat nova ahin pui wa hi le MEITEI ho hin lampi a hi anatova sepayo ana khamo wa ahi wa nga sepain hla do lo wa apuya infal khopia anapi lut cho police ho khutna anapi lut zowa hi nilha langa hi chito bang thilso ho hi hung ahi in ahin la hi chi thilso hung zowa hi army hon hi chi Bisnupur district zo se hi curfew akoi vin hoi ta ma ho hin check ana bolovin ahi le tu ni a jong chu news za chom choma kimu ho a chu gari ho jong anamando ve ti ho jong chu mu ahi in hi chi chung changa hi Manipur government in tu a hi athi ho hi laknga pi dinga phun do na ho jong ananein chule Manipur governor in jong hla do na ho jong ananei kin ananei PAT ho jong chu mo ahi kin ne hi chi keu chu hi lova tu ni a army hon check a bol na wa chu hi chi gari hi anamando win a detail jong chu ga veleu chun a lim hin ta do inkatin ana veleu chun hi chi gari nei pa register ki bol na
anei pa min ho jong chu ivet nai le MEITEI ho hi na hin la MEITEI ho hin a phat chenga Kuki Chate thi mo chan ding hi I got jengwai tu chunga hi chita bang thil so ho hi ei ho gama hung lung ta hen nang hi le MEITEI ho hin I chan ge ya ei so salwa national media hi hen local media hi jong le I chan ge ya ei so sal deu ham ti pa hi I ge la hi le gel ngam jong lo igel mai mai ya jong hi kichat ta thil so ahin la tu chunga ama ho gam sunga hi chi ahung so hi le ku kichaten hi cho chu hin sei phung khawin ti ti kichat na hi aza chum ribbon chung changa ku kichate ei divert kin wa hi chi ei divert na chung wa chu tu jingka langa jong chu kana sei ta in ahi thei chana ku kichaten body in a ho kiloi khom na organization za chom in ei ho wa hi eima mimal hi lovin ikipun khom na organization mina jong hi iso wangai a huti lowa thi bi a I wa hi le MEITEI hon e ho chunga ngo na ahin bol kit pau hi hung kilom khading hi ti a jong chu kana sei hi in hi chi kana sei zo je a chu I mi izat ham khat in jong condemn in bolovin chule hi chi thil so a ana kiman pa chu ga velo chan hi che pa hi a hi in tu jing ka langa jong chu amin ho iza kai ka hin ta do tai na vela ta do da jengoi hitin hi che pa hi Assam Rifle hon anamat no wa hi ta chu police ho khut na pi lut no police ho khut na anapi lut pau chu MEITEI darna to ho kiphin ho no pi ho chun TUNI a police khut na anala do okit tawi ti ho jong hi mu a hi kinin hichipa agala do wa hichipa ahin pui do hi ivet na hi la video ho jong chu inamu kha deu ham social media dunga cho hung thangin hi ta hi pa cha o sa wa ama ho hin chief guest hung dana hi nasata alim na jong anabol ki no hi cho ahin la thil izakai hi chi thil so zo se hi hoi tai khola hi la chon ama kimat ji a lungkim lo je a chu ama unit sunga ho hin a bol hin ti pa bang hi kitchen ta angol pen in jong a het dinga hi ta san hi aji chu ama ahung kimat na gari a sipai hot ahin po wa chu hi chi nupi chawai ho hin lampi anatin ho so lampi anatin wa mipi ho chu ke ho khom wa hi ta hi kacha kanau gamle na ma ding ahung ki pe do ato a nimat pi ole kon kagam kanam a vending ham ti a hi ana hang sap mole hi chila a pasal phabe pi chu ana ke khom wa ni la langa chu sipai hung ki tol ho chu ambush ana boloi chu hi chiwa aman la a jong chu zaw jong hi lo hi chu ama ho hi sipai a hi je wa chu patrolling bola lampi zo se I duty bola hita chu Bisnupur district lang hin zona Bisnupur akemo hi ahin zot na wa chu ama wa in ambush ana bolwa mini chu ana kapli wa hi in hi che mini ana kapli zo wa jong ga veleuchun TUNI news ho bang hi MEITEI government in athi ho langa pi dinga alhep lungdam kit no wa ami pau hi alha do pi kit no hita hi MEITEI ho kichip na hi ti pa hi wai ta het theine ding wa chu detail de wa lim ho to in ta do wa in seu a hi in hi chi chunga hi tu a hi Manipur of government in thupon aneya curfew bolding chungchang ho ahin sei kit no wa hi chi hi TUNI a patna jingka lang punga a patna zan punga pung som chan hi curfew ding a hi ti a jong phon do na ahin bolwi ti jong hi mu ahin amasa a chu hi chini mama a jan hi til hen 19 September ni kho a chu curfew alhawa hi ta chu hoi ta akan tup jeng wa hin ahin la tu a hi neu khat relaxation order ahin bol kit nova 20 a patna hi punga jingka lang punga apana ni hla lang pung som chan hi hita chu relaxation tading pung soma patna jingka lang pung li chan ti ding ha hi chi chan hi tu a hi curfew kit ding hi ti a jong hi phone do na a hin bol tawi ti chu nge het theini divine se wa hi in chule Bisnupura hi chi to banga Assam Rifle ho Assam Rifle convoy ho attack ki bol na chunga hi keno UPF in jong
dem na thupon na satai na hin bole ti jong mu a hi in ichilanga hi mu diu a hi in tuni video a hin sem na wa chu KHEL hon hita chu condemnation a hin bol na ho jong chu ibet na hi le hi nge a fel lu vi a hin la ahin bol gang walwa ama ho organization min si ahin bol je wa chu tu a hi mail hei Facebook hi hen WhatsApp hi hen hoi lai group hi jong le social media ho za chom choma hi ama ho chu ngo na a bol hi chu ken jingka ka saya jong chu kana sei ta in ama hon phone dinga ahin sei je wa chu I phone pi wa hin ahin la hi chi ho jong chu I vet na hi le alang khat na hi thil hi akilom lo umin adana umin gang dewa ahin bol je wa chu ama ho chu atum be aga ngo kit no hi MEITEI ho thil lungthim phat lo dan hi he thimo angain tuni ai hon e bol khiel win I bol ding e bol lo diu I bol le katina hi lo hi I bol pau cha ho yi ahin la MEITEI ho lungthim phat lo na ko na hi ikivian phat no angai ti zo hi ka sei do no min hichiwa athu sei ho wang hi abona kahin sim do loading a hi in keno UPF in zong hichi Assam Rifle convoy ho attack ki bol na chunga dem na sangta a bol win Bisnupur district nam bol sunga hichi ta bang MEITEI thing noi hon sepai ho attack a bol na chunga dem na a bol na chung chang ho a hin phong win chule morelanga CSO kiloi khom ho join CSO hon zong hita chu condemnation lekha ahin bolovi ti zong hi mu a hi kinin ngabal na KZC inampi kiloi khom na CSO in zong hita chu condemnation tu ni a chu ahin the ludovi ti ho zong hi mu a hi in hi chita bang thil so ho hi dei lo ta hin tu ni a MEITEI le Kuki ki boina a ama hon zong ahin ho phalngam hila ei ho ki cham ding le ei ho khat la khat dam theina dinga duty ahin bol na chunguwa hi chita bang dei lo ta etek ki bol na ho hi dem na sangta ahin bol luvi ti hi mo hi ni chwa jong hi ka vekil lo hen WKZIC in zong condemnation na sata bolin chule condolence message zong athot novi ti ho jong hi mo ahin condolence message ti chu athi ho hlamon na thu ho jong a sei vi ti chu hi chewa ko na hi imu theiwa hi in aban kit na hi chewa hi ga vekil lo hen Manipur governor pan in zong ni ta chu a dei lo dan ho point thum ho a hin ji ti zong hi mo a hi kit ne hi Kuki in P Sadar Hills in zong hi chita bang ma a chu condemnation letter a hin bol kit nin Kuki mi pi hon zong tu chunga thil so ho hi dei lo ta a hi ti a hi phun do na a hin bol na ho I aban bana in vet sa thei ho hi chan chu hin tin adang tam pi zong aumin a hin la adang ho hi khuti ta a ki kumbi se ding a hi lo ja cho apoi mo ho bo hi chi hon aso a hi le kiloma hi ti ho bo chu in vet sa ki no a hi in hi chi chung changa hi Kuki Chate lam ka sunga jong candle light bolovin hengtam lam ka akona hita chu peace ground chan ge ho jong ki zot na sa lang hon jong sa langa pana peace ground chan hlanglanga hon jong hlanglanga kona hita chu ki zot na na nevin emergency ta a hita chu dei lo vet sa na a candle ki do pumin lam zot na ho jong ana navy ti ho jong hi mo a hi kin ne hi kanami te ho he tu ni a I topic ngu chu hi chi chan chu a hi ta in a hin la he thei diu he diwa poimo khat ga saileng tu ni news a jong chu kana sei ta in curfew ahung ki koi ting le hin mi li khel ki pun khom thei loading mi thum khel ki pun khom thei loading mi ni khel ki pun khom thei loading ti a curfew ki koi ho hi ga gel leu chun mi khat si apana hi le koi man asi bol thei lo koi man lol hing ta na tong thei lo hi ti pa hi Kuki Chate he thim Pouve ti a kana sei na hi le komena cha za hin sei loi jong iuma ven hi za chu ni chi vai neu cha hel chet na kapi nom a hi in tu ni a jong hi
Kuki Chate i he Pouve kati na pen cho hi le aphunga iki hen lai se wa hi ilungtup mo imu lo di wa hi ilungtup imu theina di wa chu ipi ibolungayam khatleni ti a ki hen lo wa ibon cha wa kuki ka hi ti a ipom wa I thi nunga wa ipom sang wa chu I hin lai wa hi kilungto ta ding khom hi tin kilungto ta pan la khom lew hen TUNI a ilungtup ho hi mata imol so de wa hi tai AHIN la TUNI chan ge ya administration ikisim thailo pau hi ipiji ham khat la khat iki hen wa khat la khat hi ta chu ikivet da ji wa igam sungu wa administration hoi thailo wa hi TUNI a kilungto ta pan in la khom jiwa hoi ta ihung din khom tingole ilungu zong alinin ithil bol ho zong alo thingin inam pi adinga zong kinep pi a le zengji in AHIN la khat la khat ihung kina awa khat la khat ihung kivet dawa khat si na ding khat in AHIN got te te ting le hin ilha sap naw len ta hungum ji hi TUNI a vai pe si in zong gam tum amulo ding mar si in zong gam tum amulo ding paiti si in zong gam tum amulo ding thadau si in zong gam tum amu thailo ding hi gam tum imu thaina diule separate administration na iki vai hop thaina diu chu tribe zo si lungkhat ta ihung pan khom wa kuki hin pom khom wa hoi ta ihung chi thei ting ole inam sunga ilungtup imol so diu hi AHIN la TUNI ahi akhen khan in kuki tribe isova akhen khan in zomi tribe ka hi ti loi jong umu cho hi chu ho hi iphat lo naw kuki chu tribe hi loyal zomi jong tribe hi loyal hi ja a chu tribe hi loyal khat tribe i ga so go te te wa ko man recognize jong i bol lo a hi wanga ei hole ei hon hi chu ke tribe hi ti a I sei pau hi inga wa pha hi hi khat la khat idin khom wa khat la khat hung pan khom wa tha hin zet khom ting ole Kuki Chate ithil tu mo hi ithil thu mo hi bailam ta imu thei de wa hi ti pa zong hi ka sei do nomin TUNI chan ge ya separate administration imu lo hi ipiji ham hoi ta khol lew chun Dr. Sailin na saya ile kum som thum lut dinga hi ti hi che pau ita san ham a hi lo wa hi le kum som thum lut dinga chu iki gel ha ham TUNI ahi eho ikilung to wa khat ta tha izet no wa hi le ipi bola kum som thum lut ding kumli kum nga jong imu theiwai kum khat sunga jong imu theiwai ei ho chon dan na pu ai ei ho lunggel na pu ai TUNI a Kuki Chate gam tum ka dei ve ti a kuki pom nom lo a hi wanga hung thi tieng le kuki lo wala thi lo kuki mina thi tho tho na hi chi chu chu ilha sap naw chu TUNI a kuki he anei tu ma poi ka ti no me nai hi je a chu kuki ki tum la hon jong ki sim phau hi tin kuki dei lo ho jong ilunggel o khel lo hi tin TUNI a kuki ki ti hi nan na ga le nan MEITEI ho zo se hi kuki hi win thakhanai din khom diu thakhana gali sat diu gal izo tengole inop mole a tribe ma igamo hi ke ho mo hitin district nga ke ho mo ti jong le bol naw ti AHIN la tu le tu a MEITEI khut noya I lo na diu le inam pi kiven bit theina ding inam pi dam theina ding a hi idin khom nga hi TUNI a idin khom lo wa hi le na chang si sa I ma chana bol do lo ding hi inam sungai curfew lajing ding hi ti hi a chaina ka ga sei the hin tin TUNI Kuki news in ve a in ngai ho ho zo se na chung che ven ka ki pa in na bon cha vin pathin in phathei na bo jing taw hen